nimuragiza mureke kubererekera satani. Abantu benshi baririmba barabereretse, abantu benshi barabwiriza barabereretse, abantu benshi baracuranga babereretse. Satani azayinjira buri munsi, azayinjira kubera kutakinze tubashe gukinga. Kandi naratangaye shitani ndaza atinya ngo uri pasiteri, ndaza atinya ngo uri bishop, ndaza atinya ngo uri evangeliste, ngo wavuye muri Kenya ngo uraje ngo ugeze hano. Oya, iyo wafunze uba wafunze, iyo wabereretse uba wamuhaye karibu, azayinjira agakontorora ubuzima bwawe. Dufite abantu benshi shitani kontrol ubuzima bwabo, ariko banze kuva ku gatuti bakakomeza gukora nk'iby'Imana, ariko kandi Imana itakiba muri. Watatembea vizuri siku hiyo, wataruka kama ndama mazizini, ulemavu utakapotoweka. Hallelujah. Kansaba abantu ba Nairobi tambuke turirimbe na Bea tambuke. Bea nawe arabyina none bacuranga. Reka ntanga itangazo gato, protokolo ya muryango bawukinge. None wumva afashwe no gutaha araca muri uriya muryango, harimo inzira igenda igahinguka hanze ugataha, ariko uriya muryango bawukingeho. Arakoze Ruboneka. Tugiye gutamba, usari iyo tudatamba iri jambo tijyari kunyinjira neza, kuko nanagize ibyuja zo gutamba, nako numva inyota yo gutamba sana. Rero agize neza ndaza kugukurikirana neza, ijambo ndarikurikirana kuko nako numva mu maguru nshaka gutamba. Haleluya, kadutambe. Come on!
aiwe kama moyo ni mweupe tutafika. Kama tuamini Yesu, kama tuamini Baba, kama tufiche dhambi, kama moyo ni mweupe tutafika mkono kwa mbinguni. Kama moyo ni mweupe tutafika tu karibu ya kufika na kuona mto yule. Mungu atatufanya na kutusarehesha. Mungu atatufanya na kutusarehesha. Kama tuamini Yesu, kama tuamini Baba, kama tufiche dhambi, kama moyo ni mweupe tutafika. Kama moyo ni mweupe, kama moyo ni mweupe tutafika. Thank you.
haleluya. Reka nsengere umuvuga butumwa. Semeni haleluya. Isharaki akura curanze sha duwe Yesu cyubahiro. Umva mbabwira ikintu kimwe. Haleluya. Pastor ngo bukimana mwezi mwishe avuze ibintu bikomeye. Uzi kuko natangaye ejo bundi umuntu mwana mpamagaye ngo nje kumusengera, murangira ahantu ndi ndamubwira ngo aze n'umwana w'umukobwa ngo arangiza araza ndamusengera ndangiza igitaramo nawe arambwira ngo urantangaje. Naje mfite ubwoba kubera kuko perutse kuja gusengerwa n'umuntu umukozi w'Imana ngo arangize kunsengera arambwira ngo dusambane nawe. Tinone nariko ngira nk'ubwoba kubera ko ndakuzi. Muheza nimero zaje za telefone ndamubwira ngo hamagare muri Kenya nushaka kuhamagara muri Amerika. Semeni haleluya. Ndamubwira ngo humuri. Semeni haleluya. Ndamubwira ngo ndi umugabo w'umwizerwa. Ndamubwira ngo kuva 2005 kugeza ubu nyine mfite umugore narashatse sindasambana n'umugore w'abandi n'umukobwa w'abandi kuva 2005. Ndamubwira ngo narahamagawe n'Imana uwagusengeye ntiyahamagawe n'umubandi. Haleluya. Ariko nazanye umwuka gukora amaetaje basha mubeka bagira igitaramo maze twerekwe duhishurirwe Imana. Haleluya. Mani komeye. Ugiri rero uboneka neza. Ugiye kuvuga ijambo umwiteho kandi izina rya Yesu ukoresheje ubutwari. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza. Mwuka w'Imana mushoboze kuvuga ijambo. Nabicaye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigira akamaro n'imbaraga. Ijambo ryawe rireme kandi rihembure. Ijambo ryawe ryubaka izina rya Yesu. Musigira amavuta yo kurivuga. Natwe abicaye mwami Imana ijambo ryawe tugira akamaro. Kandi ukora imirimo n'ibitangaza kuko ubushake bwawe. Duciye bugufi icobora kibicawe. Amen. Bwana sifiwe. Naturanga. Takomantere kamvuge kuri Beya. Uzamworoha. Beya. Jemba mbabwira amakuru singira amarangamutima. Iyo ngukunda magukunda, tagukunda tasi uburaho. Ikamoto bigenda tacu no kugira. Ariko simba ngukunda. Beya namuvuga amagambo abiri biragira umutima mwiza. Bavuze ngo tuzaduhamye ejo nanage kwa Theogene, baravuga ngo tuzaduhamye umuntu akicumva. Beya nja Kenya yanyitayeho umugore wiwe. Beya naramugenzuye. Abacwa zose ndabazi n'inshuti zanje bose. Ariko Beya ntashari ntagira umutima mubi. Ikindi Beya yagize uruhare runini kugira ngo abo bose bamenye. None mwana wa mama turi inshuti turaziranye. Igisimba rero nacu kigira ukukiza kizuru n'abakizi nabo tuziranye mutawara naze hano bara batatu ni muze Museveni abandi mudueteri c'est fini.
Hallelujah. Hallelujah. Bajya barimo basirimba hano ari mwe munyikiriza cyane. Amen. Ndashima Imana uyu munsi Imana yabonye ko ari ngombwa ko mubaganira naje ndimo. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira ubuyobozi bw'abanaziri, perezida ndetse nawo mukorana mwese. Imana ibaheze umugisha. Ko mutawakira. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya Nazareni. Hari igihe bari kwemerera ko nimwemere bigakunda, ariko ndabashimiye. Kunda kuvuga cyane kino kintu, Imana ingire neza nkabona umwanya wo kuganira, wo kuririmba, wo gusenga, bakambwira ngo nanjye gira icyo ukora. Mbiha agaciro cyane kubera ko buriya agatuti ni keza cyane, kandi iyo ugakoreshe nabi karagutupa kakagutiriye, ugasigara ukora ibintu ariko wararangiye mu bantu. Agatuti rero barashaka kukaguheza cyangwa se bakakwima. Ni ibintu bibiri. Hari igihe bashobora kukakwima kubera batazi icyo ugiye kuvuga uko kimera mu bakristo, cyangwa akagira inabi gusa akavuga ngo kubera inabi runaka sinzamuheza agatuti. Ni inabi ibaho. Mwuzamura amaboko. Semeni amina. Ndashimira ku bwa Pasiteri Ngoboka, ni inshuti yanje. Ibyo birahagije. Yarimo abwiriza naje ndimo guhudumiye hariya. Buriya hari umuntu muzamujana mu ivugabutumwa yanabwiriza ugasanga wa wundi yarambiwe, ugasanga yakubanye, yagize gute, ntanabone n'umwanya wo kumuhudumiye, ariko nguhudumiye. Imana ishimwe rero. Kandi nagerageje kaza nandikira bamwe ngavuga ati nyabuna muzakire Pastor Ngoboka, afite ubutunzi bukomeye bw'Imana. Imana ishimwe ko mwamwakiriye, mumugeze n'ahandi. Ndumva ko afite ubutunzi bukomeye. Mubwira shiramanga, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Mubwire ye gutinya, yegere yantebe, aruhuka umutima. Umwami ni mwiza
mwiza pe, ni mwiza pe. haleluya, semeni amina, Amina kubwa. reka Alex ni ufite mikrofone, reka amfashe gusoma Abaefeso ibice 4 murongo wa 25 kugeza ku wa 28. Mukunzi waje zikunyumva, akirishimwe ngushimiye, mukunzi we, Mukunzi mwiza akirishimwe ngushimiye. 4:25 kugeza kuri 28. nuko mwiyambure ibinyoma. Bibiri iravuze ngo nuko mwiyambure ibinyoma. Umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Nimurakara, umva, mwiyambure ibinyoma. Ubundi haba ibinyoma bibiri. Nyabuna mumfashe umwanya mutoya ngiye kuvuga tubane. Kandi naje ko ndumva patoro yavuze ngo afite umwuka w'amayitaje, naje ko ndumva mfite umwuka w'ijambo. Mu mateka uyu munsi ndibona nabyutse saa 10 ndasoma Bibiliya, nateguye saa 10. None ga mube umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri. Nari mbabwiye ngo hari ibinyoma bibiri. Ikinyoma cya mbere ni ukukubeshera icyo utakoze. Ikinyoma cya kabiri ni ukukwituriwe kandi atari kumeze. Kavuga ngo uyu muntu ni mwiza ariko utari mwiza, naco ni ikinyoma. Umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri, ukuri nuvugana na mugenzi wawe vuga iby'ukuri. Mwiyambure ibinyoma ku gatuti. Siku ya jua kama ndivyo yalivyo, aliponionesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika ule wa nuru. Ngo shetani wasahindura nga malaika w'umuco. Watu wa Mungu wao bila kujua, abantu b'Imana kuto kumenya, ngo bagatangira nabo kumwabudu. Kuri 26 waravuze ngo nimurakara, ntimugakore icyaha ngo mureze umunsi. Izuba ntirikarenge mukirakaye. Komeze. Kuri 27 waravuga ngo kandi ntimubererekere Satani. Uwiba takongere kwiba, ahubwo ukore imirimo akoresheje amaboko y'ibyiza. Ukora imirimo ukoresheje amaboko yawe kugira ngo ubone ibyo gufasha uzafashe abakene. Amen. Ubundi umuntu wiba ni umuntu udakora. Turaganira ijambo rivuga kutabererekera akajyango na gato Satani ashobora kwinjiramo. Haleluya. Ko muhamunyihore, nimushake munyihorere nabihawe. Amen. Bundi kuberereka ni ukufata umuryango ukawusunikaho ntufunge kandi ntukinguke. Umuntu iyo abona asa nkaho nukwegekaho
mu magambo ahinye n'ukwegekaho tuba wakinze uba washize aho ngaho ihene yoza. Ihene zakundaga kona cyangwa kwinjira mu nzu zikiba, zaragendaga zigashiramo umutwe wagenda agakingura umuryango akinjira. Natwe twarabereretse tuberereka mu tuntu dutoya. Satani arinjira yonka iby'umwuka arabimara birashira, dusigarana gusa ibyo twakoraga n'ibyo tubamo n'ibyo tuvuga, ariko iby'agaciro zaragiye. Bibiliya yavuze ngo mwiyambure ibinyoma, mwiyambure isari, mwiyambure kubesha, nimuragiza mureke kubererekera Satani. Abantu benshi baririmba barabereretse, abantu benshi barabwiriza barabereretse, abantu benshi baracuranga babereretse. Satani azayinjira buri munsi, azayinjira kubera kutakinze tubashe gukinga. Kandi naratangaye Satani ntazatinya ngo uri pasiteri, ntazatinya ngo uri bishop, ntazatinya ngo uri evangeliste ngo wavuye muri Kenya ngo uraje ngo ugeze hano. Oya, iyo wafunze uba wafunze, iyo wabereretse uba wamuhaye karibu, azayinjira agakontorora ubuzima bwawe. Dufite abantu benshi Satani kontrola ubuzima bwabo, ariko banze kuva ku gatuti bakakomeza gukora nk'iby'Imana, ariko kandi Imana itakiba muri. Muve kuri WhatsApp, muve kuri WhatsApp, muve kuri WhatsApp. Nasanze ari strategie satanike izikora. Umuntu ntagiye kubwiriza akaba aribwo abona umwanya wo gutegura ijambo ry'Imana, wo gusoma Bibiliya, kandi mu wiwe ntaza yisoma, akamashakisha akihuzenza, cyangwa telefone amafoto akareba amafoto, kandi amafoto yasanganywe. Bibiliya yavuze ngo timubererekere Satani. Ngiye kubabwira ibintu bine ahantu hane tudakwiriye kuberereka. Ahantu hane tudakwiye kuberereka. Ahantu ha mbere ni mu bitekerezo. Bitekerezo. Bibiliya ziba mu gitabo cya Matayo ibice 15 umurongo wa 19 haravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi: kwica, kwiba, gusambana no kuroga no kubesherana, biva mu bitekerezo bibi. Ubundi urugamba rukomeye nubwo ibitekerezo. Imana izikorana n'ibitekerezo byiza, Satani nayo igakorana n'ibitekerezo bibi. Igihe uzabona ufite ibitekerezo bibi ushobora kuramya Imana cyangwa uyihimbaza, uba uri kumwe na Satani. Ariko ufite ibitekerezo byiza uramya Imana ukayihimbaza, uvuga neza, utekereza neza, uzawumva ko ibintu byose bigomba kumera neza. Amen. Hallelujah. Ibitekerezo uzitekereza. Bibiliya zivuga ngo uko umuntu atekereza ngo ni kwari. Amen. Uko utekereza ni kuri mu mutima wawe. Iyo umuntu atekereza ibitekerezo bibi, iyo wumva umutima wawe, biriya batuganiraga kwishira hejuru, ni igitekerezo kibi cyaje muri wo, ukama wumva ko hari akantu ushoboye abandi badashoboye. Amapepo ni amapepo yonyine gusa. Siku hiyo ni ya shangwe kwa vipofu, watatembea vizuri. Siku hiyo wataruka kama ndama mazizini, ulemavu utakapotoweshwa. Bibiliya yavuze ngo mu mutima w'umuntu niho haturuka ibitekerezo bibi. Biva mu gusambana, biva mu gutekereza nabi. Kwiba biva mu gutekereza nabi.
kubeshya biva mu gutekereza nabi, ishari riva mu gutekereza nabi. Nubona ufite ishari, menya kuko mu bitekerezo harangiritse, kuko niho byahereye bigaragara. Noneho Bibiri zivuga ngo ishari ngo ninga kujya ku kimungu kiri mu magufa, ukiza cinjira kikakuramo isokoro